izobera initsima rahanga okora bikuru abeiro wembabazi. Yes, amazina neiraka nebanyeta Alan Wabine, director wa Zion Choir, kandi abinjo bumukumanya nka producer Alan. Ndiaha kumanyisa ba client banje bona abungu producing ebyeshongoro, abumbe ni producing ebyeshongoro, ababemba amanyanka producer wa Blue 5 ninyenda kubamanyisa ngo obunako obutincheri producer wa Blue 5 mbweni nyongera kumanyisa mwe nabeshongozi ngo tincheri producer wa Blue 5. So orukunyenda studio njiji, so ninza bashombera kanamba kanje studio ni yeji, kandi ni mukimanyage ngo umuntu kwashumba w'umuntu agahayitongo mbwenu studio ni yeji, kandi nyongera bamanyisa imaba kukunda Zion Choir, Zion Choir ikiruho. Zion Choir ikiruho mugikoze se ni choir yanyu, kandi abakugenda mbenda kushisha izina ry'itu ai mubima misho mumanye ngo Zion Choir ikiruho producer Alan nakiruho. Mbwene wano ndakukora cyeshongoro cyawe studio njiji mbageta Right Track Music RTM. So muje tukore music, naza kushome namba yesimu 078 ninga 059 339 mwebare mnongo.